Kunjani nihlala lapha yikho kuthiwa Utsheketsha yini lokho? Yikho kanye ngoba siyabe siswela imitshina eqondileyo ukusebenza ukuthi sibe. Wena ungubani igama lakho? Mina ngikhalos Mpofu. Carlos Mpofu, ngibona libanengi lapha ke kuyatsheketshwa kuyasetshenziswa kuyagejwa lapha ligebhani. Lapha thina sigebha igolide. Lesiligebhayo esilidingayo lapha kule ndawo. Saka siyabe sifuna imitshina yokuthi sisebenze sikwanise ukuyehla phansi siyobamba lathi ama-main bay uthatha ale mali ezwayo uze kube ama-mine a-professional. Lapha kunjenje ngiyabona libanengi nangona uthwele inhlabathi lana yelo mkuto okhona yini? Yiyo kanye yena lana inhlabathi lomkuto esiyidinga phansi lapho esigebha khona la. Lingagebha liyenzani bese lisenzani? Singagebha thina siyabe siyagiga ngama-mili siya phambili. Nxa sithayela amatshe amaningi siyagiga emasitampeni konke khonokho into ezitholakalayo ekusebenzeni umkute wethu. Kungani lakhetha lokhu? Kuswela imisebenzi kuyini okwenza lize lenze lokho? Ukuswela imisebenzi ukwenza senze lokhu, so sabe sesifuna ukukwanisa ukusinceda imuli zethu ukuthi siphile singatshontsheli abanye into zabo sisebenze ngamandla ethu. Abalithatheli yini amanye amapholisa ombotsotsi kumbe abanye abalezikhali? Ngapha amapholisa ayasihlukumeza, asibuya esithathela amanye abengekho emsebenzini ebuya nge-uniform esithathela amatshe kodwa sabe singela power yakho khona lokho ngoba sabe singotsheketsha. So balithathela besithi bakusanga bona nxa bethatha? Ama bekuthatha bona bayahamba lakho bethi baya lakho ema-ofisini kodwa ngezinye indlela bafike lakho ngoba base bethethe basuka kithi. Nxa likhangele lina lapha belifuna uncediswa ngani? Ama-organization alali ama-donors uhulumende ufuna balincedise ngani? Lapha thina into enkulu esicela besincedise ngayo ngamaphampu okudonsa amanzi. Neskavetha eyokuvula indawo yethu le ukuze sikwanise ukuyathola amabhanti endaweni enhle. Nxa ngizama ukuthi ngizogebha lapha ngizothiwa vele lingangamula ngizothiwa liyagamula la madoda. Bengithi ngilijoyine apha sigebheni sonkeni manje nxa ngaswapha limvume. Hayi lapha akula muntu oganyulwayo. Laba ababe befika le information leyo ngabanye laba ababe bekhuluma abakwaziyo ngezinye indlela. Kodwa lapha asila muntu esimyalelayo ukugebha. Limalela. Ukulwa kunjani kodwa kini la? Hayi asikakutholi nzima. Lapha thina into ebesiyibona enzima kithi yokuthathelwa amatshe ngabantu ababuya bezenza abana ngabamthetho. Manje ebusuku njengoba siba mnyama so lizayenzani? Hayi ebusuku sabe sikhona khona la. Sabe sikhona khona lapha sigebha silindile sinje. So uphosela ukuthi lize la. Ilizwe esicelo sakho uhulumende. Lapha isicelo thina ebesisicela ngesokuncedwa ngemtshini ekwanisa ukuthi sigebhe kuhle njengamaskavetha ewusivulela lathi sikwanisa ukuya phansi endaweni eqinileyo singayi lapho kulamahefa khona. Lethulusi imaterial yokusebenza singasebenzisi singotsheketsha sitholakale silento ezikwanileyo zomsebenzi. Kuleminyaka ngeke? Le-23. Le-23 awusakusebenzi? Hayi. Manje kade singoze khona nje sinxa singena egodini lela ungesaba ukuthi uzafela phakathi? Akula nto engayenza ngoba ngiyabe ngidinga usizo ukuthi lami ngithole ukuphila ngoba umsebenzi ngiyabe ngiyela. Hey, ungena ukusiya phansi khona la. Uzama udinga ukuphila la. No kuyabongeka sana kithi lapha. Namdlala sigebha lana ngisuki la.